što u mlađim uzrastima. Bili ste i na istoku, to je zanimljivo, voditelj akademije u Al Wahdi, dakle veliko iskustvo definitivno imate, ali postati trenerom izlazne kategorije Dinamovih mladih nogometaša prije nego što oni postanu seniori sigurno predstavlja jedan poseban izazov. Kako gledate na to? Pa predstavlja, gledajte, ovo što ste rekli u životopisu, svaka ekipa i svaki klub u kojem sam bio nosi svoje. Dinamo je posebno nešto, jer ja sam dečko koji je rođen u Zagrebu, klinac Dinamo, prošao školu, igrao u ovom klubu drugi put, neki drugi mandat kao trener, ali biti trener najbolje, ajmo reći, najstarije ekipe u omladinskoj školi, a i možemo reći čast i privilegija i donosi određeni stres, ali jedno veliko, veliko zadovoljstvo. Ovo vam nije prvi mandat u Akademiji Dinama, već ste vodili U18 selekciju, bili ste i pomoćnik u Dinamo 2 gospodinu Ivanu Prelecu, no vaš treći mandat ovdje ne počinje sada, to treba svakako reći. Vi ste u Akademiji u stvari od ljeta prošle godine, odnosno od početka sezone. Evo, ako nam možete ukratko reći koju ste ulogu do sad obnašali. Pa ja sam 2 puta vodio razgovor sa sportskim direktorom i direktorom škole. Htjeli su da dođemo u Dinamo i onda smo došli na ideju, ajmo reći, na njihovu ideju da bi to bilo, prvo su mi nudili ekipu mlađe neke kategorije, ja sam rekao da ne bi išao prema tome, volio bi stariju neku kategoriju voditi, ali oni su došli sa zanimljivom idejom da bi radio individualno sa igračima i općenito sa fazom obrane, što se meni jako svidjelo, jer sam ja bio obrambeni igrač i mislim da sa detaljima i posvećenošću, ajmo reći, u tom dijelu može se puno napraviti i u nekakvom periodu u 6 mjeseci stvorili smo neke automatizme, mislim da smo dosta toga popravili, da se to moglo vidjeti na utakmicama i ja sam osobno jako zadovoljan i drugi treneri svojih ekipa i igrači mislim da su zadovoljni jer su vidjeli da se može napredovati u tom dijelu koji je možda bio, ajmo reći, zanemaren. Na poziciji trenera juniora zamijenit ćete Ivicu Banovića koji je prošle sezone uvjerljivo osvojio naslov juniorskog prvaka. Surađivali ste s njim, evo kao što smo to sad rekli, bili ste na utakmicama juniora ove sezone. Jeste li se čuli po odlasku gospodina Banovića i je li možda imao kakav savjet za vas? Pa nismo se čuli poslije, mi smo baš zadnji dan na zadnjoj utakmici dosta pričali, on i ja, jer se znamo od dugo godina, mi smo i generacijski, igrali smo i davno u mladoj reprezentaciji i dobri smo i prijatelji i to sve. Gledajte, ja sam bio dosta upućen u juniore kroz i Ramljak, u Stožeru i u Ligi prvaka mladih i na utakmicama, domaćim utakmicama, tako da sam upoznat sa svime. Nekakav savjet poseban nije mi trebao ni dati. Ja kažem, mi smo ga zvali Njemac jer je dugo bio godinama u Njemačkoj, a ja sam bio tip igrača koji su govorili da sam kao Njemac radan i sigurno ću nastaviti ono što je on stao. Nije malo, ajmo reći, jer je trenirao i visokim intenzitetom na nekakvom njemačkom stilu i meni se to osobno i svidjelo. Ja ću pokušati da nastavimo u tom stilu, da budemo još možda i bolji ako ćemo moći biti, pogotovo za ovo što nas čeka sad u narednom periodu. Ali kažem, nismo se čuli, ali ja se nadam da ćemo se čuti, da bi mi on možda mogao reći neke nove impresije sad sa njegovog novog mjesta u Freiburgu. Zanimljiva je bila ova prva polusezona. Što se tiče juniora, u prvenstvu smo možda malo podbacili, imamo dosta velik zaostatak za Lokomotivom. U Ligi prvaka smo prošli onako kroz ušicu igle, što volimo reći dalje. Koje su po vama najveće prednosti ove juniorske ekipe, a koje su stvari na kojima još morate poraditi u nastavku prvenstva? Pa gledajte, prednosti, prvo da se nadovežem, apsolutno se slažem da je Liga prvaka, pa ne bih rekao na ušicu igle, je na kraju gol razlika, ali mi smo možda kiksali u Bratislavi, tamo gdje smo imali 2:0 do 80. minute, pa nekad ti treba malo i sreće, imaš nesreću pa ti se to i vrati. Mislim da nas se i to u najboljem slučaju vratilo, onako u očekivanju smo prošli, imali smo ozbiljne protivnike, evo sad nas slijedi ta Barcelona, ne može biti, ja kažem, i ljepše protiv ozbiljnog protivnika. U prvenstvu je zaostatak dosta velik, ali ja sam rekao, treba tu i pohvaliti ekipu Lokomotive, njihovog trenera koji stvarno nema još ni poraz, ali mi ćemo dati sve od sebe da probamo to stići. Boriti se do zadnje minute, zadnje sekunde, ako je moguće stići, ako ne, čestitati protivniku na boljoj sezoni. Jel? Evo, već smo spomenuli da ste vodili i neke seniorske momčadi, pa ajmo sad na onu veliku razliku. Koja je u biti razlika između seniorskog i juniorskog nogometa iz trenerske perspektive? Znamo da je taj prelazak iz mlađe kategorije u seniore jako težak. Kako vi kao trener gledate na to? Pa gledajte, reći vam ovako, vrlo jednostavno. Evo primjer juniora, imate igrači koji su 18-19 godina, a u seniorima su igrači od 18 do 35. Znači iskustvo seniorskog nogometa se ne može ravnati sa nikakvim juniorima i sa mlađom dobnom kategorijom. Jer kažu da je nogomet u školi nogomet, a seniorski je atletski nogomet. Znači po pitanju duela, fizike same, ekstremna je razlika, osim igrači koji su već, možemo reći, spremni po pitanju fizike. Ali
Po pitanju razmišljanja, donošenja odluka je jako teško, uvijek treba nekakva prilagodba. Zato i mi, evo i treneri u školi i svi bi voljeli da se ponovo vrati B ekipa koja je ekstremno bitna. Ja sam bio u B ekipi i prošao i Baturina je bio i Gvardiol i Šutalo i mislim da je ta stepenica bitna da oni osjete seniorski nogomet, jer daću vam primjer, jedan mladi stoper od 18 godina će igrati u drugoj ligi protiv stopera od 35 godina koji je prošao sve i svašta. I taj duel, kretnje tog napadača nisu iste kao napadača od 18-19 godina. Koliko god je on bio brz, to je iskustvo koje je potrebno svakom igraču i mislim da je dobro došlo. Tako da svi navijamo da od ljeta, ja se nadam da će biti ta neka B ekipa ili nekav klub, satelit klub gdje bi mi naše najbolje igrače mogli slati i pripremati ih da budu spremni jednog dana za prvu ekipu. Jer ovo što je Martin Baturina prošao, to je rijetko da jedan igrač direktno iz škole ide gore i opet mislim da je puno lakše napadaču ili vezom igraču nego obrambenom da se prilagodi na seniorski nogomet. Ajmo malo o trenerskim uzorima. Evo, rekli smo, trener ste više od 10 godina, od 2012. Tko bi to bio za vas? Imate li možda neko ime ili neka imena koja biste izdvojili? Pa gledajte, svi uvijek govore da je Pep Guardiola top, ja se apsolutno slažem, ali ja sam više nekakav ljubitelj nogometa Liverpoola i Jurgena Kloppa, kad je bio u Borussiji Dortmund i kad je bio u Liverpoolu, evo sada Liverpool fantastično ide sa Arnom Slotom. Ja volim okomit nogomet, tranzicijski nogomet, ne kažem, Manchester City je nevjerovatno i Pep Guardiola gdje god je bio, njegove ekipe igraju isto, fantastično igraju, ali kažem, više volim okomiti brži nogomet. Tako da Jurgen Klopp je neka bio moj, neću reći idol, trener koji gledam na koji način se ekipa igra, kako igraju pritisak, kako se brane i sve i mogu bi reći za njega da je nekakav, ajmo reći, uzor. Znači li to da onda možda i u nastavku prvenstva od vaše ekipe možemo očekivati takav agresivan okomit nogomet? Kakav Pa ja, preferirate? evo, razgovarao sam i na početku sa igračima, ja sam rekao, mi imamo principe u školi na koji se teže od mlađih dobnih kategorija, od pionira do juniora i to se treba poštivati, to se apsolutno slažem, ali dozu agresivnosti, pogotovo odlučnosti, jer sam sam rekao i momci na prvom sastanku, Dinamo je nešto posebno, nije sad neka floskula. Mi moramo se vratiti onome kad neko dođe u Maksimir da strahuje koliko će dobiti komada, a ne ajmo mi igrati protiv Dinama. I mi moramo svojim stavom i odlučnošću to pokazati, a onda pogotovo i nogometno koji bi ja volio i želio i probat ću da bude što dinamičniji i okomitiji. Kad se radi o mladim nogometašima, vrlo vjerojatno je jako važan i onaj psihološki aspekt. Kakvi ste u tom području, kako se vidite, koliko je bitno psihološki pripremiti, motivirati igrače u tako mladoj dobi kad ih možda odvlače i neke druge stvari, kad oni prolaze kroz neke možda transformacije i promjene kao mladi ljudi na prelasku iz djetinjstva u odraslu dob. Kako na to sve gledate i na te izazove koji vas očekuju? Pa ja to gledam najviše ovako po sebi što sam proživljavao, to ću vam reći, jer ja sam imao specifično iskustvo, pogotovo ovdje, i nije bilo lako gdje sam bio ovdje kapetan kadeta i juniora i došao sam u prvu ekipu i susretneš se sa potpuno drugačijim stvarima. Nisi ti više taj glavni, gdje si ti samo jedan od, a šta vi kažete, mi ne možemo znati i teško je znati šta momci su van terena, da li imaju problema, obiteljskih problema, da li imaju problema sa djevojkom ili nešto drugo, treće. Treba biti oprezan, treba biti dobar pedagog, velim nekad malo i potapšati, zagrliti ga, popričati, probati doprijeti do njega, ali je teško da će vam se momci otvoriti, ali ako nekad se spuste na njihovu razinu, malo i u zafrkanci svemu, sigurno je tom djetetu ili tom dečku puno lakše komunicirati i možda biti otvoreniji prema treneru. Kažem, ja sam proživio svakakva iskustva i pokušavam kroz to možda da lakše dođem do njih, da im dam neki savjet, jer ono što ih čeka jednog dana u seniorskoj ekipi, da li nekog kluba, pogotovo Dinama, nije lagano i treba biti spreman za to. Momčad preuzimate usred sezone, iako smo pričali da ste bili uz ekipu na neki način. Postavlja se pitanje zahtjevnosti tog procesa. Hoće li vam to otežati posao, odnosno koliko je to zahtjevnije nego da ste vodili Momčad od početka sezone? Pa dobro, u jednu ruku pogledajte, uvijek je lijepo kad ti kreneš u sezonu sa ekipom i radiš po svojim principima, da te ekipa prati ono što trener želi sve. Ali kažem, ja sam opet u jednom periodu bio s njima i kad sam radio taj dio obrane, vidjeli su na koji način funkcioniram ja, šta želim, ovo što sam malo prije rekao, i najbitnije da momci mene poznaju. Znači, to je velika stavka. Ja znam ekipu, znam igrače, sam ih pratio koji su im bolje strane, lošije strane, mane i vrline i sigurno će mi biti lakše. Bilo bi idealno da je to bilo od početka sezone, ali ne treba se, kažem, kad nekako dobiš priliku, trebaju prihvatiti, zgrabiti, ali super je stvar je da znam na način na koji igraju, plus što smo malo pripričali, plus možda nekakve dodatke, promjene, da budemo još i bolji. Da,
Evo, vjerojatno biste voljeli da se onako možete polako uhodati u sve što vas čeka, ali nažalost neće biti tako. Prvo kup, a onda slijedi početkom drugog mjeseca i 16. finala UEFA Youth Liga, protivnik Barcelona, jedna utakmica u gostima. Kako su juniori djelovali u prvom krugu natjecanja, dakle UEFA Youth Liga, i kako gledate na taj veliki izazov koji vas čeka? Pa izgledali su odlično. Ma ne odlično, nego fantastično. Gledajte, to je jedna velika nagrada za njih. Da putujete sa prvom ekipom, da igrate Ligu prvaka mladih i onda još gledate utakmicu seniora, jer svima je to san jednog dana. Kažem, nema ljepše stvari nego kad ti igraš Ligu prvaka, da li sa svojim klubom, u kojim s matičnim klubom ili nekim drugim, jer to je vrh nekakvog, ajmo reći, nogometa kojeg možeš poželiti. Što se tiče tog prvog dijela, mi jesmo prošli. Gledajte, znate šta, ne trebate motivirati opće igrače. Igrate protiv Borussia Dortmund, Monaka. Znači, to je samo šlag na tvoju karijeru da možeš jednog dana reći ja sam igrao Ligu prvaka. Ovo što nas čeka nas Barcelona. Opet sam rekao, ja sam želio Real Madrid. Volio bi da smo izvukli Real Madrid, tamo, ajmo reći, Luka Modrić i Real je. Ali smo dobili Barcelonu, po meni opet odlično. Zašto? Zato jer igramo jednu utakmicu. Priprema, mi ćemo dati maksimalno da se pripremimo kroz stožer, da analiziramo sve vrline i mane Barcelone i da pokušamo u jednoj utakmici igramo tamo. Ako tebe treba neko motivirati protiv Barcelone, onda je to smiješno. Igraš tamo jednu utakmicu, daš sve od sebe, jednog dana, kažem, moćeš pričati da si igra protiv Barcelone u Ligi prvaka. To nije mala stvar. Ja sam 45 godina, pa se sjećam nekih utakmica koje sam igrao u Europi, koje su ostaju trag, ostaju lijepa sjećanja i kažem, mi ćemo se pripremiti i da budemo najbolji i da probamo proći. Jer nije to Barcelona prva ekipa, to su znači Barcelona juniori kao i mi, ista godišta. I ja vjerujem u Dinamo, pogotovo u našu ekipu, jer Dinamo ima akademiju jedno najboljih u Europi i ne trebamo se nikog bojati. Ali prije toga što ste rekli, slijedi kup koji treba, ja se nadam, najbolje moguće odigrati i probati proći. Jer igramo protiv Sesveta koji je isto odlična ekipa i velim, treba ići stepenicu po stepenicu.